Ramria Assam le Mizoram buaina chu alare thei tak lova voin October ni som ni pasari sang ni som ni thole ni khan anlo soilok to nge in Assam police som thumvel chu saya puivia an kallea masedan ki ranni voin taidar li borvel khan Assam police te hiron langin Mizoram atanga duty ayar te chuan Mizoram lama anlu tlang rem ti lovin anlo dang kira Assam police te hian in ho tu te kan bedu antia Mizoram ayar te hian heta an omlo lo ngak ro kan han kawonge an ti chungin ngak talem lovin an kalsan le ta ani saya puivi hian Mizoram lama Assam police le an forest mi te kaltlang tir an tumlo le a in 12 vok atul thut po manatan ni zan khan an tiang man tur thing tuai zani vel an suya voin khan tu ma ramkal lo tur le chuak bo lo turin an in thriat tir nge ani voin khan phai nuam le vai reng te atangin mi enga moza chuan saya puivi hi an pana ayar an thlen bel bok Mizoram Chief Secretary chuan saya puivi a duty ayar te chu Assam Police le Forest lammi Mizoram chhunga lu tumte lodang turin thuwa pe a thu pe kang hian an lodang kir buaina chu le chan hi Assam Forest Department in saya puivi le phai no min kara chengate siam an tum wang ani ber saya puivi le phai nom khotlang roi tu te soidanin nimin khan kachar DFO hoin Assam Police mi som thum velin saya puivi an tloa kachar DFO hian saya puivi le phai nom min kara forest chengate siam tir atuma wangin saya puivi a Mizoram IR duty te chu an duty na mun phai nom lama son turin atia kachar DFO in forest chengate siam tir atum na hi saya puivi le phai nom min kar lei omna bul ni in saya puivi atanga kem khan le achan bevel le kala ani kachar DFO chuan nimin hian intipa takin voina helai mun hi atlo le tur thu le Mizoten an lo ti buaya ni chuan an ron nor tur thu a rila hetiang hi an boruak ani le ta ka wangin saya puivi khotlam roi tu te po nimin tlai la khan anin mukhom ngala azana zanin an ron nor pal ani po an lo dan le na tur tiang le mau satin an sui ngalani saya puivi mi puite chu Assam ho an ron kalpo lo ma chon thei tura in ring tura hil ni in ram chuak lo turin anin riat tir ngala ahmuna Mizoram ayar som nga pani duty te pui turin vai reng te atangin ayar som rol an chukbel ngal bokani Scholarship DC Dr. H. Lal Thangli na chuan Assam Forest Hill tum chung changa kan ram chinani a an thu ani leinem DFO ne na hetiang hi District Administration in rem kan ti lo thu hril turin ziakin ka hril to a kan police te po kan ti chak nga le atia asoi ange hian azan la in police an kalbel nga lani saya puivi VC Secretary Lal Sang le na chuan Assam malak na chungchang hisoin nimin khan kan khuwa saya puivi kalbelin phai nuam ne na kan in kar leibul thengin Assam Police le Forest lammi te an kala ramchin an en thli thlai ni in kan ria voin lama hian an ron thok le ani chuan kan dang do hei lo hi khuwa kan nei lova hetia min ron tirang mei hi kan kham to ani tuna hian IR Police somruk vel an oma an ni zara kan jam lo ma kan to nanga kaltlang tir kan rem ti don lo tun ma atangin Mizoram sarkar hian min ngai sak lo lutuk thina hetiang boruak ka lo thleng hi le lama chuan kan poimo na mi in an riat pha ve a that na lai om tun ma atang to invite ho nen hian ram rifel tak kan neya tun hnaya duty post an soi thri ana pia fe alani huan lo ram thlengin kan in thren fel thapa kan in mun lo ram te hi vai ho in man to tak taka min lei sak an tum fo kan hral chuan vai ram achang be don sia Mizoram hum him nan tu ma in ram hral lo tur kan ti ani ati nimin thil thlenga wang hian atul huna che chuak thei turin saya puivi ba ka phai nuam le vai reng te lam thlengin Mizo thalai rual anin kaw ngala nizan khan vai reng te atangin saya puivi pan hian thalai tam tak chuk tum ma se boruak ngai chang tura anin ti awangin an chuk tari lovani Scholarship DC chuan kachar DC chu kachar Divisional Forest Officer le Assam Police te chu buaina siam thei zonga che to lo tura khap turin a riat tir ngal bok nimina kachar DFO le Assam Police som thumvel saya puivi a an kalchung chang hian Scholarship DC Dr. H. Lal Thangli ra chuan kachar DC chu le kha athon ngala tu nang huna buaina siam thei zonga ron kal to lo tura khap turin a riat tirani voin chonu khan saya puivi a buaina awangin Mizoram Forest IO le Assam Forest IO te darkar khatvel anin bia Mizoram IO te hi Deputy Ranger KLL Rohluan hovin
forester pahnih leh constable pakhat an tela Mizoram Forest Riat pui lovin saya pui vi huam chunga engti kong zong ma in Assam Forest lam hi kaltlangin hnu ma nei to su se anti Deputy Ranger KLL ro luwa chuan kachar Deputy Ranger chu tun hnaya saya pui vi a COVID ending na hmuna thil thleng angkha thleng le to su se ti in a rila State pahnih Forest Department IO te hian ramri chungchanga boina om mek chu Divisional Forest Officer ve in soifel se antita ani Sai pui vi khotlang ruai tu te chuan nimina kachar DFO te sai pui via an kal le an nok sak dan thren khat chu an ngai mo hle ti soin kachar lammi te an lo kal le po lo ma chon turin sai pui mi pui te an lo in ral ringa asam mi te khosak dan chu an hne tho khat to awangin tharum man ve mei po an poisa to lo ti an soyani tu hnaya Assam le Mizoram buaina khan sai pui via VLTF duty mun IR police in duty na atana an manzui tak chu Assam police rual le dolaya tanga chho mi engemaw zatin an thria saka boruak a so sang le ani kha saha pui via an boi ma hian thing nuna puzon zo lo ma thlam hal sak ani ba ka huan thlai tam tak ti chiat ani awangin boruak a so sanga MZP malang na in he thlam hi sak that le ni in a minga tan zo fa te thlam ti ani nge Saya pui via IR duty na muntri ani nuloka vai reng te a IR duty te vai hawin lungin an tonga voi khat mei tong lova tum ni lai an ti buai ta ka wang hian vai reng te thalai zariat rual chu an thlawang hau turin an thok chuaka October ni som pasari khan Assam vai ho nen an lawin pom chil riap to ani ramri buai wang hian medili thinglun saya pui vi le vai reng te a borua ka sang zuala Buaina are fel thokat ta motia phaisen le dol chera in kar kong pui chu Assam china vai hovin kong pui lai chatin an hung mia bok ramri in chu na kal zela hian October ni som ni pani zandar somvel khan saya pui vi huam chung om dolakhal LP school chu mi tu ti hriat lo ten an bom chia bom pu na hmuna hian Mizoram lam thunei tu te kal ngalin Assam police lamero an mel mu tura omlo Bom po na mun dolakal LP school hi saya pui VP a chiang namdang nau pang te lu na ni in an tir tu te po namdang vek an ni a school bom tu te hi hriat an ni lova saya pui khotlang ruai tu te chuan laila pur le a che vela cheng namdang thil ti ni a an ngai thuan soi saya pui khotlang ruai tu te chuan vai ho thil ti ani arin oma ramri boina kal zela mizo te min ti ming chiat tuma an mala na ni nge ya kan ngai an ti Saya pui vi a boma pu awang khan boruak so sang le theidin muna adinga Assam lam mi te an chet po a che chuaka lo ma chon turin saya pui vi mi pui te chu khotlang ruai tu ten an hriat tira ma se boruak thalawero a thleng zui talo bom pu awanga buaina a omlo nuwa gate siam tuma wangin boruak aron so sang tharle ramri a kan buaina hian engchen nge adai dona engang buaina nge kan lakma chon don ti a hriat lo ngai tha chi ani lo